ตั้งแต่สารคดีตั้งหลันบริษัทมองตามนั่งลิตุมละ border issue ลำพูดถึง council non cari bom CM ตุมเป็นตามนั่งลิตุม MPMLA ตุมเป็นตามกชิงไว้พูดถึงนั่งลิตุพิสิราพันปัจจุบันนนลาบุษนสิเทกลองบอมโลฮัลโหล border issue ลำนั่งลิตุมชิงไว้โลบอสตามนนอันตามลาโซอาศัยแบงค์เคลมผลเป็นเดรัสนสินิตุมเทกลองลาเกนี่ลิฮัลโหลเป็นตาพูดเลยดีลานนก็จะบอกเสกลาโซgive and take policy อารมณ์เกดูเป็น policy ก็จะพลังเลยลาเกJong hele kali pun kalang lah. Lasi arboretum along meeting ke do a resolution ako pinili long do nil pandanang lo. Hala tumpulo give and take ke avi pun siala tumpulo. Ante give and take ke do posi pijus hajorika minister pan ke komiti selam si alang lipansi kopini ape claim ke di. Ante la ilitum council tumta BJP tumta hala tak resolution long ke to. Pijus hajorika a komiti apan ke ni tum cerap dunji pusi ke to. Ante la give and take dulu. Ke do se hala komiti pijus hajorika komiti ke do ilo ke ante. La ke apa coba la non ke ceplang ke cok ke do ke la peace give and take pugi puapot la support lu la ke ceplang ike. Oh sir pini nangli ladak labangso border long monsam ke banji aput thak nang litum ladak sabso kachingro mamai kibi pon aput long nang litum ku PPC ilitum Karbi lapen khasi jantia lapen kapre litum tribe aso pan ku pia business nang liki pidam ji nelitum APHLC pen ke claim la son hello nelitum aprang nelitum claim kledet lo claim mane bang government tum claim bom lo this council pen hala kachingvai ating si peace committee dolo amar hala peace committee along chedam chewang nang ne pu resolution entrong angge chedam chewang nang ne pulo tel ke peace kalilu lagi chedam chewang we det po he aman mo ko man ne ban pi joy konan ne mi kai dut mulule te ko pulo na ni tum DC atum ke claim curfew selam lo pulo tante curfew bilo pulo tante ni tum police army pi joy pon diti non ge daga police tarve army tarve ke langya bang ilito muni talangle ilito mi hemsi do clip lo non ke sedam chiwang wedet nangi po masi la ben do clip ane kalimene seta do clip ason lo je plan ka che peri se roy lo matidi angela suhut ke bang a chance our sign ang endudet di bongo sena RSS tum our sign ang endudet po chumang bhanda pithi lo ta thek Karbi bhanda pithi lo ta thek hemmi kai ta thek komani Karbi pe chumang atuma hem dame kai ta thek ange ki puji ke chumang tum lo puji tum FIR ilito mang pulis along piserak nang yi ilito me thang kabisar ya dim ave ke di tum ge 6 schedule and Indian masi ilito me bisara thai ave la posi FIR pira judicial court along ka bisar bhansi ilitum ta claim nang ji la thage la hello sir today in this public gathering so what message you are going to give for our Karbi people and for our Khasi people from your side? The first thing is that we are tribals and we have to maintain tribal unity and understanding. We should not allow political forces which have other considerations than tribal interests to take over. And I am requesting those who have called this economic blockade to lift the blockade. Let the people on the ground, let them live like they have lived for these past few years with security and with understanding. Political problems, border problems, we will solve at another level. Okay, thank you so much.